Mwenda ulaiboni na umbeta gukinya Nterizi na gutobanganira riboti yu. Akariba Ntumburi na Kiborio na Wandini ya Kibiricha Bori ni bacumirĩtie kuwa ni bateanĩrwo ni thirikari ya kaunti ya Meru bakiwa cibitari iria ibathiũrũkĩrĩte na iria ciabatetha cia kahinda ka itibagunano anini nontu batiawa beta lasare nene nontu botayendwa bo nontu bokwithira uti utethio bokindawa buri yakue cibitari yetu mboroga Kiborioni cibitari yetu ni ria mataniti ngobendie kwita turatunywa manase jareta matanete jaraura ankwire muntu atauo tuko akogio cibitari au naru inyaka ajua nonga yani gokia akwikana atige nonto twina cibita tutina mandagitari yako yo tuko tuiba ukwa muno batakinya nara betete cibitari nonto itwona utethio kuma kibo tuko itwona matanete muntu etaja akogea ngakairwa kana au tuko achokanga ukaire note kwinywa goku nene kwareo thai kwina thina kwina challenges cia thina inene muno cibitari yetu ni eringithirwe gitara covid yari maternity wing tutije na atagwakarire kinya yo ni kwenda kwithirwa ejukiretu atu aketha ndawa je gwikitata echione tari wa mbere kinya ana babetu bakenda gwita kwerwa anaku akuna ite itanda byathamirwe bireta tutije byetire na gitara kiraitu ira nayo cibitari thira tige Kiborione ite ndawa na kinya sobuiga no tukuthiruka kunthe na ndawa cia pressure ya pressure na sukari akuna na rero mbareo ni kiri thirikari ya kaunti ya Meru kulukira ngavana uriku mutumantu ethingio balikana no batethia na njira yoti la cibitari ni kuona ndawa hamwe na matanete ya cibitari kwethira ni kuguna kari na ndia tukuromba kinya county government etwigirwo masi echoke ejethithia renovation cibitari yetu na kwina kathina tone unduma kwa tukuromba buru itucokerwe cibitari matanete yachoke na nasi bacoke utuko kankuromba kwa heshima kubwa turinkia iyo mambo wangarie na wingie bure Tumburi ikarije ka itiganiritwe kinya wethwa twina mujumbe nte kumenya wewe ngo ground atonekaga kwau nege na gitabura negerira tumaguru na atige gwicira na gwicithite kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende wa Laiboni. South imenti nevomirite na kumeneria mujumbe wa Nterizi Dagitari Chandra Kamweti nikiraba kuganare miburu ni kuritangoge shiawe chia mujumbe kiri akariba Nterizi ni araba kiarena medhantato Meru TV bataririte mathina jarabare najo jareo wagiboira chindene ya chukuru iji bioro biaritoa na kinya bioro biarimo kendo kerana ndikithirito kiro gwatibu na ndene ya chukuru iji bakirikirene bogite kinya barabara ya kuma Nterizi egoji gweta Maxwell monka Nterizi gite nene ithirite ikithukanga mono tukiraba kugana ndiki gatoma bethira bakiania mujumbe uzo kire kithorano kya mwaka 2027 na bwarito bakirero primary reri gojira bogaiti kire gicigo mbunge gya South Imenti bethirite bakithomera kanisene ya PCA gwankurukie mieri 6 nyuma ya irasi biao kwithira bikiaragana na bobo ni kuringana na bamwe bachiari ana barithomera kanisene ya PCA na mwanka thaiji ana betwa baboiba unoga na UPCA ne bakwenda kwicoka irachine biao na batutwingwa turia cieri tutiunganira baina au ri tukwenda beja irachine twakirwe ni CDF riu bathoma era kaja PCA riu gaitete kubengara bakuthomera kagoro bene ni arana nde na kanywa kamwe bethirite bakimeneria bunene mujumbe wa gicigo mbunge giki Daktari Mweti na kuga gwankurukie miaka 3 Dr. Mweti ari utongerie ne bateonete kinya chiringi imwe ya CDF ya mantu a skuru yetu gutena maendeleo tuona buru kuringana na mujumbe tutiona maendeleo buru CDF ni achiari twe tunoga tugiaka cukuru na cukuru wingi tuona ikia kwa CDF yetu etifanda wa ni CDF
nitukuria ngugie mujumbe wetu niriku kanetire kuma mbunge twamunenkere kura nyingi muno ndene ya Kireru, lakini sukuru yetu na tutiganirie atiendaga kumenya ni mbiendereaga sukuru thaizi ana betire bathomagira mitaontone nere kinya bakuga bioro bya arimu ni biethirite bikithuka gwa kagita o amwe na byaritwa tuoro twarimu geta mwarimu gasemagiriria turi akue kugwa mwarimu kwanza kinyana igagua ndoni yetete tuoro tu, lakini mujumbe wetu iu ni ngugi yawe, lakini ati tutegagira tutimenyaga kethira na wangi ategagira ni kukuega kana tuga tutikura nigaturigaraga kethira tutikura jietu na ibioro binge byarimo tabyarimo ibyagwire buru na binge bya ana beto bire mbere ya chukuru au irachi bieto bie nyuma ya ana riu bioro bie kategateka irachi na netokoria atire eu ni aibu nthuku muno kenge kuma kiria chiari baba keguru kenge kiria kino gwati muno tutura tugite mbuturi ekoro atubabi andaka chietu chia bikibiki kegweja keguru ne ngugi atore gwitochwa mikanda nja chietu tweja kubakura kou na kino gwati muno nonto bejaga mtu ate kumenye mugeni akagwa kou muguru na jujuri aja ejaga agategera kau agatuthikira keja na muthetu agetura mbura yejaga kamata ne oma na ne turiendeje na ngabions mbesa ile jejaga na kuja CDF eja tutetherie ethera na kwenda gututetheria bakirikiria aciari baba baugite kiri kithurano kinene kijite kia mwaka jwa 2027 kaba kethira bakiania mujumbe uu nontu na aremi ni ngugi yawe turienda kumwira atiri ukieja gutwika ana betu bakenderea kuthomera nare irasi bila balombete nario tukimwejaga kura jietu 2027 ni tumweterete na tutimunenkera kura jietu kairi na basandira kiwao patweveletwe nento tengo ba autorita one time ai mbaya sana hiyo one time sandira ogware mwa one time tutikwenda two times are ito tutikwenda ikiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam kongena kune ati ekoroba kuma ntere chia mutu ati Igembe North ni bashumbirite na kuthithia maandamano ne kiraba kuga ni wongere kubothe na shokaria ntere izi kuringana na ekoroba baruga anto arume amone ekoro ni bethirito bakigwatwo ki inya makarika jaraja kurikana ni jone kene kuongereka ikarikare antu kuinka irikorokite ria ekoroba iri baraba kurekana bagwatiro ki inya na kinya kuragwa na baririkana bombere kuthithwo jo ne bamweba arithi bankamera kuma county Motori na ndeye koroba bane barombete mujumbe wa Nteriji Julius Taitumu gutonyera na kubatetheria nikianda bakethirwa bagicokerwa ukaria bwa Nteriji chia Igembe North mukiri wa Nkonja na ripoti Nembu kayo nyamaro hira ekoroba mbeta kwethabe kilokera kirendo andasio ende boni popore tentare sembayo tamani mutuate na Igembe North ni kumania na waga gipokaria bravo budrete bukionekana ntare sendwande isemburwene nchukuine bakiwa baba batombeta kwethera bakirema irio bio bira bakethete na muno nsabe no ntobo waga gipokaria na muno ende kinya anto barabo bangaikia ni arethi baraba kamera bakurethi kinya miunda yo bya kuria na riwende ne bakinyete anto arabatabarikete monka kwatwikanika bakawata anto ekoro amwe na anto arume Kenya bakiwa ate bebatumira na njira ya nyuma untu bakubathukangia nende kuruba beno bwa kinya bo witania na kurubo miunde neye uketha bye kuria bio ota mokoro eta Rwanda kama bako zamborwa banza mokai kama ko zamborwa wayo mbana ngari ou no kuona nyame mpiti monyoro kanda were ndari ngwane iya mbengani awoni kenda ndevu nyuma na kwena mokoro wadai kwena mokoro wadai o esibitare ota tedoka ara me bangwa be kwa mwanja nyuma dai tamabuna ara kwere emochari ba tutasune kinyambari na ngome to no ready to bibi to tata simi unda utore ma
nyunda uto me to na bia ko ra to manta moment Rwanda eta ko ro baka na kwa mwanyuma batu bito kwenda ni yake to le me Rwanda wende ibako ya kinyaro mena nje nyuma ntamora me atumerwe omenya tere likia ke orarenge kaitene kauni bakuwende makarika ya ruarua ni kwithirecha kwine kurobaraba wa Kenya na boroba na endebo ni bo batumite bomba kwithia bakiumira na mathege barabarene na mwekoro oweto atandi arepero Jumamosi na nakwete mosare kwena mware oweto kanini na we arepo Sunday na Jumatatu onge arepo mwanka thai kwena kinyanto morome oreperi kalemankware othai sibitare kodhokia nteto be ya mwanka kiola mesiere na bengana arebele tuona batu totekiraki anto bai boyere ng'ombe bathiria bayokia mbori ngekoroire waite kethete nchabe cio iciaretherwe kamera na mwanka thai ngekoroire kamera tondena kema kosairi ntoumanetie nje mwana ni mwarosia na nakwete ndena kithigero na yonto kegolo nto inter Rwanda na baba tota indaka inseka na beto botoro lo ito yokeriani otedio tinje itoyere otedio ominye manto atwekolo ngombe botosuna botosokera otoengeranto Rwanda mokai woni antie to no awaterwe na rakua Aro kwa kumau watu Rwanda renge mwarongi ara watu Rwanda batu Rwanda ote security kinyaka nini na mwekoro waro kwa otinya mnene toronera musieto kinyako yakwa nibia mwana Rwanda ro batu bitu na bikithigero kena nyanza beto teketha Rwanda othanya kulisa lisi orero tutono thaisi wete totu iko itono kinyo thai kwe uyo ngwa mware awaterwa ni ontuko tware Rwanda mware awatokere anto bana batu atwairia totakinyelekere itu towere mbueu mware uno kiani kenono atro watandi agindero Rwanda umeza kurema ni brona na turokana ibe bato thamye Rwanda batu nyenza biba turetheria wini ngo benganira windra wa mundana na nyande ko gombaeta kaitene kaubeto manto mwa kiri mbunge wono Julius Taitumu bakemuria kulikithio karia ntereiti Taitumu ne security ya utokaria ngekoro ikuaro hangwa na twe akoro tochokerwa nimbito karara biana na totena bya korarana bingwa totage gatwe kamurwa na kona na nsukuine na mingao yanga ni ererwa na nyanto ban kamera na nambori mbende batu bito kwa security toke Taitumu Keri Potra Miru TV kumatamani mutu ategembe North beta mukiri onkonja Rotera runge na bwa sheri kuma chukuru ya gacera ka primary irethagiro irendene awadi ya cia kariga ne bashumiriti na kinyabo kuthithia maandamano nikirabonekene kumeneria uria wari mwarimu munene wa cukuru izi no ntoba gutumira buthuku mbeche cha cukuru na nyumene amba kwithirwa akiromba transfer kulingana na Acheri baba baruga mwarimu ucio kana baruga cukuru izi nionekene kuingwa kagitaka biumia biri nandi na gutethretwe kuri na mashokio kana rwario kuma kiri bamwe ba mabitha bakithomo nterizi na nkuruki mabitha kuma ministry ya kithomo ni ari Acheri baba nandai baugite ana baba batechoka ndene cukuru izi monka atongerie bakithomo nterizi chia kariga bethirwe bakibereza manto jaigi cukuru izi baruga cukuru izi nande kinya iri no gwati kana rito bari no gwati boko gwata mirimo utakorera no ntogutena bioro bia aritwa na kinya gutena roji rutharuro kunywa kagitana karaba chokete cukuru Ogwibu watinda cukuru ya primary ya Gacera kawandini ya Jakariga Agaceri bakirotha maandamano makire gukonania na utumiri buthuku bwa kigene gia cukuru mwarimu munene urariku enda kiromba transfer nyuma ya manto kuimba na ndena robo munene muno nonto bwatuthi mwarimu rarariaga mitambo njurio na akoya kuga bwarothire athi cukuru yenge na wila transfer atwira turute mbia cia bioro turi aciari okira muciari ngire magana maire mabebute kuma agu kioro kienjwa gekwenjo kioro getiathire kiri munyatigire kariogu cukuru yetu ikuragara gwi mwarimu topo majira wa mutwa nchurio kinyaka gotongo twagurete na twikendinwe ano go cukuru ba nkena
besukuru niwena kuma ndekanite na menditiza bo bonthe bayaga cera kaga ntoro ndikana toyo mwambo muthukwera ora kagomba mitambo nchiria mwalimu uyu mbara buru ambira gonkorera nkundi anko mure mwalimu nonto watho kiambete cheto cia arambe ngiri arambe waria ijambi amberia wono ti biko gokiaria gwancha cukuru ira cingekore ana baba thongera junior ba thirikari ni atengete roka tigo ira tweneria atwera na pembecha loketi ale ikara cha roka thirikari ana beto itigo tore aciari taba tumere roka ibwa aciari kana no aciari bagacera kabathukia baruta mbeca bakathogothania woria kiurio gakonjerwa nkundi ibwa tongoria akuanda magachakarira aciari 190 mwanka kwa DC twariwenda twanwa kathira twajiriara anane barere kumathirwa no tugo oba ithomo twajiriara twathogothania wero wona waria ukangatwa ndamwera bwana kainga oritheria gwakwa wakio gwata aciari baceraga wamberia na maya indu mbere gĩtũmi kĩnene gĩa aciari kuandamana gũtuĩka cukuru ĩno ĩtirĩ kĩoro kwaga rũĩ na stima ũndũ bũrĩa bwatũmire bota aciari mainga cukuru kũrĩa gũtamũnthiru ntugu itarĩ nkinyu monkere mundiana batagana gũcoka cukuru aciari batete mũcemanio bamethe gũbowani botũgacokangia ana cukuru nonto toingete cukuru nonto bakora kĩoro twaruta ciringi 50 cereje wakera mũciari na roye thaino tokwariogo iringe stima ciato mwalimu oju na temete ciaingwa tokena stima na tokera mbia cia bioro wa mũciari ngiri mwana magana maere ma 50 inu ciayaga around 375,000 kurekia kioro geto kabisa mwanka thaino kioro kenjeto kirinya kena roye yagu na thaino tore ndegwa inya no ranjire kioro mbia chetu korera uketio ratiari mwanka oyogu ndena itoruta mbia chabiego otie mwana pewa kewa kumanisha mbia chetu chikoregwa anja neka gitaka rambe to adiko meste diro tega ntotona wewe ntobona ndirie mwe wakera motiari ya rambe haikupatikana chukuru yato emde ana 544 barera asini toko ya chukuru tena bioro iko bakamia te special na bare korere kayaga no gegwa njara butinyo mojiari okegwa ya kwamba nyaba ino mwana kajuaga ureringirwa thimo yera mwana mwire cibitari to kweri ndere kabayete kunywa mbiro ye roro bakaruta royego agenda ciari bagacera kaba kibinga transfer ya mwarimu ujo bakenda toka kubatariria mathabu buratumire mbeca cia cukuru bagikira mutigituro kimwate bakarotha ndionga cukuru rathiete kuria makoni wenyangie bwa mbeca ciao ende niwonde muciari agaceraka inkobinga bonene muno transfer ya mwarimu uyo nonto gento kiambere ana bete batora mundani kuri mandengo na ajira kama tano tugo tutakomenya au gechi akare mire itore tamono na turenda na bete bachoka chukuruaga itore bioro byake byare kano tutarodete kuma mbiki twachanga mbeca na kira gento ciareka kioro gitekereku na royo giterorie na stimi tendie na ana bete banankera byagwa otira na tugachokia transfer yake bando tikore ko machwa lakini torero ale Rwanda primary school ante barwa dakabero atere tumete agamoya komoya kumaro wewe dotira taranto bate na totiana dona tukamugira agware naye wengwa gete to kudoka ike inde ko gidia atu era atokarara nde uratere aciari ntobianu kabonenkera kana utitonenkera tomenya agaba kiuga ntoje baba ticho kiana cukuru mwankarira bakaingirio maraba kwenda mabata na mayangai thirikari ka kugotie kioro gutiriana gatu aswim itabora mwana ogeya gandra akenga tweka kurutha kigario cibitari turenda korogu nonto tiemu tago tothikerio umoro nwa ciari ake na gatora tora ciari na cukuru ni ao mothia bakiuga manto mamaka mathongeretwa giciaca itumete agatio tinga twathi wa sub county director Mr. Idhiri aterethera mechamano yere na weraci atapia na thaino tutherete nwa na twauga either tuthikeria kana rega tuthikeria tukathi mbere no ntitukumeana munengerete mbeca ana nwa ni rigo gitonga murugara nwa kuruta gwira no na nere tia tukumukuthuka mwanka wagacera ngakuromba kura ganinga kitaye ano getonga ire okore agwa ate agatora
macukuru ya primary ya Gasera kawandi achakario gichigo munge kathara kankiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna. Kongera kuone ati akari kuma ntere cha kamutu newa diaroire rwarera ne bagutara asara inene na bobo ni nyuma ya njogu kumera gutonya miunda yao na kubathukangiria imera nikiuga bakugana kana nikira bakugana ndi batigina asara inene nyuma ya mbithukiro eze ya njogu akare baba barugana ndi barogwatine bonene kinyakire ana bao nonto bare ibagukira njogu iji cyumera ana kagita na karaba gwita cukuru rukiri kento kirana ndi barombete rwangiro kumenyera nyomo chekithakaro KWS gutigera niba kweza ntere una kubatetheria kwenga njogu ira bakugana chikubekira asara na nkoroki gwekira otoro bwao ugwatine bonene mwendo laibuni na ripoti yu akariba kamutu na roire rorera bari na kinyamara kinene nyuma ya njogu kwanyangia miunda yo nto batimpare nene bate na kinya bia korea njogu ito chumburite ntuko chionde kora into kwenyangia ndwego chanto na inya kwengataana na anto bena bikibiki njirene kira kene kurigaria muno njogu iri umira thaa 11 gwita themwe rira anto bakitha bomirite na ni chene dithite wenyangia bonene muno chiare nya mehembe na into bingi na ndekera gitumakia ni ate iriumiro riri ana betu bethora betite cukuru no kumenya wegatirima na kana etitikithia tukuthangi kwinjogu muno na touga tukubua ya gwakwa ndina marigo indirara njugu indirara tumibabae chejere cia kondoria chiara chiorura chiankurira mikwacie utewibia itigite na ndire kinya rokere kwanja rokere nande ireta inya guketa buruburu itonya baeciona ni irare na alisabu ni bibakaraia nante menya ukaria bwao na tabukari bwa baraba eku irumero kingone na no ichoka ira bachiene ndogo cheto na checho ndenye ikingirite kwenda kuona ikingirite gikura ikingi kunde yetethira ikingi yetethira nyomba ya nyombe tukuona ire akuwa aturi nyombe ne betu njogu itindeki na antu baiku na nditwekiria sara kurigaria tutukumenya na ata thirikari umbo tutegera thinera twi ana baikurukana na njogu aciari twatu atukine ina o gwine ina njogu acio kurukana na ana betu nya batikona ara betira skuru itorigirwe nyomoi awa kongwa cia kurukira kawene gaikunaga igatiga cia ringa nthi uteka mutunda twe tuona ni baba yote aturumba kuruma miboka ndu tio itio kira njogu wiritire nya mwari-ini atigate jagwakwa ni egitirire mwari-ini na rero mbaronekire rwangiro KWS ubatetherio kabanira na nyamu iyi untu bakua kinya nabo bari watine bunene kumenya ibati bakaritie ibabati utukaria ibabati ututethia ibabati kusika tutiugaga gichapchibu eto tumwiranga njogu utibia tutethia KWS ibatukarie tugati kwa mparene na tuisubulike tuthanderi goyare ko itokoria KWS National Government Internal Security amwe na county government baraba usika ibajo kiente to seriously tonto njogu ijiri umero ramini ara kehingone na ite kuona wichokia na to kwenda kwira thirikari yaugire bottom up gukarinya baraba indi kwau gato kwita mukana tukauga bagarega kutukia atua tutietera na betu boragirwa njireni Potera Meru TV kuma roirero rerere gicigo mbunge kia Bore mbita wa mwende wa Laiboni Mutongeri wa kiama kia Nopeo Mpuru wa Bore akiaria rintere cha Bombolulu ndene gicigo bunge kia Nyali kire county ya Mombasa kagite na karara shemeni na memba bakia magiki na Bore itigweta na mbere na kugwatira kiama na kia Nopeo na nkoroki ko kigeka nikira mporogete giki nikyo kiama kia mbere kuandikithwa ni Mumeru nkoroki mporo no ritia siasa guchiebanire na siasa cia mpathu ende beta na mbere na kuunjia thiri nikenda nthiguru itikethire igikujira mpangara tano na nkuchanira chithagiro chikiumira kagita na kara kuri na siasa ni murumo na mutitimo mnene yurapate linda wa kiama kia Nopeo Mheshimiwa Mpuru wa Bore kumite na yontere cha Bombolulu gicigo mbunge kia Nyali kaunti ya Mombasa kiri muchemanio na mangiri ya kiama kia Nopeo.
ni moja tuta, wazee na wazee kauli ni moja tu, kiongozi wa watu tuta, mchapa kazi anatetea tigania istuta. Kere Patelinda mpuraburi noritia kariba baraba ingi bone Ameru barabara ya Ntereche Mombasa kumba kwithira bakiega kiama kiki Nopeu. Napenda chama yetu ya Nopeu. Ukiangalia Mluo akona chama inaitwa ODM. Ukiangalia Mkalenjin akona chama inaitwa UNDA. Ukiangalia Mkikuyu akona chama inaitwa DCP. Na ukiangalia Mkamba akona chama inaitwa Wiper. Na nyinyi wa Meru chama yenu ni gani? Chama yenu ni gani? Weka kofia Nopeu, weka kofia Nopeu, weka kofia Nopeu, 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 Nopeu. Nopeu, 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 Nopeu. Harambee! Nopeu, nyako wakoi. Nopeu, nyako wakala. Nopeu, nyako wange. Nopeu, nyako umeone. Nkuruki Nweri kikitongora kurera giteo kya bunge gicumbe Kenyali na tigiti ya kiama kya Nopeu. Meru vita ndogo ndogo tuachane nazo, tusaidiane, tushikane mkono, tuendelee mbele. Mimi nawaambia next month September 25th of September tunaanza kufungua IBC imefungua kuregister kula. Mimi nawaomba kama watu wa Meru, wa Embu, wa Tharaka, wa Kikuyu na nini, tuchukue kula, tuweke viongozi wetu wale tunataka watusaidie kwa viti, si ndio? Si kila saa mnasema atusaidii kila serikali, serikali itakuja kusaidia ukiwa kwa nyumba. Serikali itakusaidia wakati umechagua kiongozi ambaye ataangalia maslahi yako, si ndio? Hapa namna gani? Tebuo? Kwa hivyo wa Meru niwaambie muamke, wakati huu imefika wakati nyinyi mjipange. Tuingie kwa serikali kwa njia iliyo safi. Na safi ni kuchukua kula, tupige kula, tupigie viongozi ambao wanafaa ndio tuweze kuendelea mbele. Akiongea mpuraburi noritia siasa kuchebania na siasa cha mpadho. Siasa ya ukabila tutaki. Siasa ya Mount Kenya tutaki. Siasa ya Dhuria tutaki. Siasa ya Ngaga tutaki. Siasa ya Nyambene tutaki. Sisi tunataka siasa ambaye hauna ukabila wowote. Mombasa si wa Meru. Mombasa si wa Kisii. Mombasa si ya Njaluo wala wa Kikuyu. Mombasa ni ya Wakenya. Meru ni ya Wakenya. Kikuyu ni kwa Wakenya. Kisumu ni ya Wakenya. Malindi ni ya Wakenya. Na nkuruki wetu watu kwamba kwithira kila shimethia Meru kwamba kwithira kichebele kiri thirikari. Na sisi wa Meru tuko kwa serikali. Mwaka 1960s waliongoza nchi hii alikuwa ni Mkikuyu. Hatukuambiwa tutoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Kibaki miaka 10. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Uhuru Kenyatta miaka 10. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Gachagua miaka 2. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Wakati ule imechukuliwa na mtoto wetu Kithure Kindiki, ndio sisi tuambiwa kwamba tutoke kwa serikali. Mtakubali? 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 Sisi hatuwezi kubali kutoka kwa serikali ya William Samoei Ruto tukiwa wa Meru. Tunasema kwamba tumeungana kitu kimoja, ya kwamba hakuna mseso yoyote. Tunajua kwamba William Ruto akipata kiti 2027 na Kithure Kindiki akiwa naibu wake 2032 atakuwa rais wa nchi Profesa Kithure Kindiki. Muthia burumpura bonu weteka makeke no bage thekiro makandeti baite mwanya nthiguru ne Kenya yonthe. Ndenda kwa ngeyo nyameno kirimara uweni thai. Uweni thai. Aromugiria. Uweni thai aromugiria. Aromenyera. Akari ya Meru. Mombasa. Akari ya Meru. Kenya yonthe. Akari ya Twana. Tware. Twana. Twaye na ngumutharima. Uweni emeringere impeka papa. MBC ngayo kere mara na nyambe neito inamyanjara baba itu tukugira baba tongonka itu. Kiripoti Meru TV kuma Bombolulu gicumbe Kenyali kaunti ya Mombasa, Betanda Msumuturia wa Thirinja.
Riboti huu yegia kiama kia no peone gutwikira gatantante tochieto chia Meru TV tha mugwanja mbithironge kwandagira kagita gakega na ngorokiweta na mbere na gukenera nteto na mwana mibango ya Meru TV on bambetaga Dennis Mutuma Muthomi.